nimuze twicare mu kirambi ni heza bimenyera kiburuga mwese nimuze tuje mu kirambi ni heza mukirambi.com Mukirambi TV 1. Ndabasuhuje kandi mbifurije ibihe byiza. Turi ku itariki 27 mu kwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2026. Imwumva mu Mukirambi TV 1 umunyamakuru ni Faustin Ziringiro ni mugakwana muri studio ko ngo tubashe kwageza amakuru avugwa hirya no hino cyane cyane twibanze hano mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe. Uyu munsi w'akazi rimwe twagendereye agace kari mu majaruguru y'akarere ka Minembwe araza Bidegu kureba uko abaturage bagarutse nyuma y'uko bahunze imihana yabo kubera imirwano yari ikaze cyane muri aka gace, maze tuganira na bamwe muri bo twasanze mu muhana, abandi twasanze batabanyitse mu mirimo yabo isanzwe, batubwira ubuzima bubabaje bw'amazu badafite aho bashobora gukorera kubera ko amazu yabo yarashwe akanangirizwa cyane bikomeye mu bitero byahuzaga ingabo za Kongo, Barundi, imitwe yitwaje intwaro ndetse n'igisirikare cya MRDP twirwaneho mu bice za Bidegu. Batubwira ko tukigera muri uwo muhana twumvise amabomba menshi agenda aturika y'ahantu abungeri batwika maze bakasanga amabomba agaturika. Atuze nabyo rero mu mirimo ngaruka mu byabaye hano mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe cyane cyane mu muhana wacu wa Bidegu. Twatembereye mu makanisa dusanga yararashwe ku munsi w'ejo abakristu binjiriye hanze ati kandi dufite impungenge ko imvura niramuka iguye tuzabura aho dusengera Imana. Bityo usanga inzu z'igikoni zararashwe, amabaraza yose yarapfumaguritse, ayandi ani ibisate kubera amadrone. Ubwo ni ukuvuga ko ubuzima bwabo by'ukuri uri mu kaga gakomeye cyane. Naganiriye na bamwe twaganiriye muri bo batubwiye ubuzima bwabo batuyemo burabasha kurikirana mu Mukirambi TV 1. Centre de santé yo muhana mu Karingi bimeze bite? Centre de santé ya Karingi yarasenyutse cagiye c'intambara yasenywe n'amadrone ya FARDC n'abazalendo n'ingabo z'abarundi. Yarasenyutse irashira yose. Wowe twatuganira urinde? Bukurira gusomye filme adjue titire adjue wa Centre de santé ya Karingi. None uko muri ita abaturage gute? Uyantako bimeze nabi cyane abaturage ku buryo babaza kubyara abagore tukabura aho tubashira. Bimeze nabi cyane, nta matora, nta kirengeti, nta kintu nimwe. Cyagiye Darabaye piye byose. ni bande? N'abazalendo na FARDC. Kimwe muhare? Twahunze intambara. None ubu ngubu mwifuza ko bakorera? Bivuze ko bodufasha twubakira centre bakatuzanira na materiel nyine ekipema zose za centre de santé. Ubuzima bw'abaturage mwebwe muri hano mubona gute? Ubuzima bumeze nabi cyane, abantu bararwaye cyane, nta miti, nta centre de santé, bimeze nabi cyane, ubuzima buhagaze nabi. Mazina yanje banyitara hikaje. Hano mu Bidegu mwaye gute? Tubayeho neza, turishimye, twaratashe nubwo turi mu bikanga ariko twaratashe, turi muhira, umuntu wese arimo kwamasinzirira mu kigo mu gikanga ukananirwa kwicura. Umutekano ni gute? Umutekano ni wose. Abasirikare bacu batwirwanaho bari hirya no hino kuva hano ukagera kuri zero, urumva dufite umutekano. Inkago zaratashe? Inka zaratashe, nikeyi zasigaye zanjora zibona n'inka ntoya zasigaye, ahapfuye zira zose navuze, ariko izisigaye ni izi ngizi, ariko nazo zarishimye nta kimwe kabisa. Ubuzima mukabaho gute? Ubuzima ko turarya ibitugori twari twaratesheje dukere twagiye dusigara mu mirimo, nitwe duhaye kurya ko turifuza kuko bagira neza udutabara n'ibiryo nabyo bakazazanira abana ibiryo, ko turabona ko bizakunda bazaribwa n'inzara. Umutekano bimeze bite? Umutekano ni mwiza, turafite umutekano wese kabisa. Ko nabonye nyumvise amabomba ageze hano. Amabomba ni ahaya asha ku misozi. Dufite impungenge gusaza amabomba bagiye banyanyagiza mu misozi, ko baratwika umusozi washa amabomba kare dukare ko ntabwo ari yaduye twikanga ngo yaduye. Ni umusozi batwika ku misozi no mu bisambu, ibomba rigaturika. Umuhanda uranuka, imisozi yose yaranutse, ni ukugenda usanga gusa ahantu usanga za kajorite za mayiti bagiye bata mayiti, turahamba tumaze n'abakuru baruje baraza barahamba kugira ngo turebe ko twokwirengera ubuzima bukaba. Nuye niyo maisha turi. Muraho neza? Turaho. Mumeze mute? Turakomeye bukeya. Na pole n'ibibazo? Twagize ibibazo, badusenyeye amazu, none ubu ngubu turi mu bikanga. Turi ku musozi, nari mfite inzu 2 z'amanjanja, uri kurabona ukuntu bazirashe,
impunzi bazisenye ni mu Bikanka, ubu turakomeje n'abari ku musozi tutabona ukuntu twabibwira abandi bantu. none hano mubayeho gute kandi mwaraje mu Bikanka? hano ubuzima bwanyu bumeze gute? Tumeze nabi, nawe kurabona tumeze nabi, turicaye gusa turaho turarinze abagira neza kuko boza badutabara. aya mazu yawe ninde wagize gutya? Ni FARDC n'abazarendo nibo bayagize gutya. bagize iminsi hano? Bahagize iminsi, bari bagize amezi 5. amezi 5 baraje bamaturukiriya baratibuka hano amezi 5 none uko muze mujyama gute muri ibi Bikanka bimeze gutya? gusa twaryama munsi mu Bikanka, ariko mukumva mumerewe neza muri wanyu? twaratahutse tumerewe neza, umwanzi yarigiyeyo tumerewe neza cyane. naho ibyo kurya byo bimeze bite? Ibyo kurya bariye inzitiro ariko ahandi turabifite, n'abagira neza tuyiteguye ko bazodufasha. aha turi ni mu ikanisa rya Methodiste hano mu Bidegu, ndi kumwe n'umuyobozi. muraho neza? batubwiye amazina? nitwa twarashitse mu Bidegu, tugize amayenga abiri dushitse hano muri iri kanisa. reka tuce ku buzima bwa gikristo. musenga gute ko mbona ikanisa ryashize? kanisa turasenga nyine habe n'ejo twiriwemo dusenga, ariko twari dufite uburemere bw'izuba ryinshi, abana basa n'abimuka, ababyeyi bimuka kubera uburemere bw'izuba. hanyuma hano byagenze gute kuri iri kanisa? iri kanisa n'abanzi bari byangirije, FARDC, abazalendo n'abarundi nibo baryangirije gutya. mugize igihe mwaragarutse? tugize ibyumweru 2 tugarutse. ibyumweru 2? hano mubayeho gute? hano turiho nyine nk'impunzi isuhuke ahantu zigarutse, nyine turacyatangiye ntacyo cyongereka cyane. niki musaba amahanga? niki musaba abagira neza? turasaba imfashanyo zibutwunganira. bamwe hari ibikoresho byo mu mazu byangiritse ntabyo bagifite, kuko abantu bagendaga bahunga bakabisigaho, babisigaje abandi bakabitora, n'ibyo byarangiritse. nanone n'amazu yarangiritse, bamwe barasembereye, urasanga urugo rurimo ingo 3, rurimo ingo 2, rurimo ingo 4, ubwo nibwo buremere dufite. iyi yari mu zindi zo 58 zapfuye, iyi ngiyi ni yabashije kurokoka. ahangaha ifite furagamenti, ahangaha ubona ifite furagamenti ahantu. aya ni amahembe, iyi ni drone yazi kubita mu kigahoro kigahoro kiga. none se kiki kintu umuturage yo kugirira icyizere gute kandi uri leta yo kugirira icyizere? iyi ngari muri za zindi zarashwe irundu? muri za zindi zarashwe irundu. iyi ngiyi yabashije kurokoka, none irabyaye ko turayikamira abantu, ariko irarwaye. nawe tutizeye kuko yobasha kurokoka. indi niyo wambuzaje? ngiyi nyina wayo nayo, dore uko drone yarayirashe nayo, dore turuzi umurizo wayo kumeze. iyi ni nyina. uko niko tubayeho. Centre de santé Kalingi nayo yangirijwe rero muri izi ntambara, yabaye complètement